Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ukertong Gaseng Congress Manuel Badwar we khunyak election MRC na malki la imkhra constituency hakalai phoi trek kalalingkot alatara posan ulakam bagajing shongshit jang padba hakini election kalkhamduna namar biklas dang masngo tho badha ka por la kamru bag NPP hak election bladab kapinbi yaki padba dakapisa Habapinmi yakini gijing kenno hakajing kran bikilar pathai khubor hadim ladab ban thep kerteng Pak Manuel Ulaong biya gijing pin shongshit deben pinduna bar kamru bahagian ke kenti shoban sedang ke election kadang don gijing li sam tin sop yen yaki padba confident don tem nalong hi mo confident ko don ban hini yang be ta ka nong dim jong la jong bat kidan hi jing kermen thai nga da ki pri la sang masu tho ka jing shongshit lo kala khamduna te suki imat nga ki pri la dang klan jing mo berkhat kala kham klan te kadang jing kermen ko ni kwa hi te mo ban on le tre kam kan ne ka ta ji se ko su ni yo ki pathai ko bor te tang ka ta hi ban confident ngin na lor jong kitu ki manifesto bangi labu ban shukhen na igata teng ngin hapit company ai kitu hi ken de ba ong kam de ki manifesto actually mo kitu war ni ai ngi na parti ki tang ki mat ki bangi kwa ban den te ban shukhen na tu ki hapit company ai kidan ki um bichu ong mo ya ka ki parmal persiap kitu di ko bai bangi hapit namar ba kta ya ka imlang salang kta ya ka bichu ong no kta ya ka help joki pat bahi asaj ala de kran ko bagi interview tu sipang betu antapat badangi pat company sesuai kanika jing sim permission ni kinong kondong bachna yen mo matharangi hab epet bahi fi tu ngatai ibon hi jing kenat kan kat sebenya sinong kondong ni kipri ban omot penong ya ka kum kemudahan teng mi hab hi kala khapnya tu kum bai ho ngamong bagi kinde ban register kiti ban register tambale se kan no kum sim khajna na ki kan khap pher dia kita gi we hi thare bang khap pe kham bania kham koloi kan di song set bang ma da election bedat kolong bi kumni kan ba khla su thu hi kan NPP kan no gali the pisa kajing penpi yu bri ke pisah sin samtram kam de ke pakai ke tu election balet mo ala ju om hi wat ke scheme ais niang mo ke scheme fokus ke scheme ais niang seno kenong lu wana asor de ke bom nak long bangi lingi sa municipal area ru sam ajan ma ke trieng pen kala producer group ngam tip ya no te hadu matang apa di itu seniang wei ru ma ki la mkra mo te ke silong no tak kita gijing shop shit dong ki bapen biet yu bri balet si bakin kwan mo bakin yo bakin tap ki bri tu ko vote badala hadian par kla su thu hi kalau alut ke cukup pisah ke sarkar menta kadang dan ke jing hitam ban on siu ke liang biang kita ka tang ke interest payment lu kadang ban penmi tementa ke jing penkiu bel wailat cuma ke na ka kalau sulong nak pergi air ketika mon menta ka kila sim yang nak pat ketika diang dan saya ketu ke jing shopshit ni dia man kham peluna ini ada yang baik tambah kadang dan hi mentar ngam dan ma jing penbi jing li samtin kadang dan di buat dang tar sore MDC election tak kata ke ingin di ban pendu ngarung am sutu mo ya kon ting ya kon bi para MDC tambah ho anda ke yang kasam temo bagi dan lang te kata tikin hab ya rap hi wi jing te kambu fi ba ka shong hi tak mo pada cepat ba sutu ke mele ke de ko ke CDC de ko ta tidak su ka jing sutu kamde nak tang nak sen kongres nak thai nga wat pai baru la do pai kambnya ya artikel season 1 ke ke bamla hi ban dan ya keren hi pang artikel season 1 nama kami hab syu hi ngira ya pensutu hi bak artikel season 1 kan no pentulat ya ka jadi pendiri khasi jungi ni nak kongres habang nila ong shua bangin yo ya state ru ngila de ai lupa ketika kongres hi ba ai ni ka district council nei tingi kwa hi ban bu ya ka ken nama kajung dan kam kadan ngaju ong barobor bakam day ke six schedule ke batulat ke anya gibon kadai ke kompetre kam ni ke six schedule bengi telat kan abang impat la kompetre kam bahar kam benia ya kan tinggi sya yu rot ke cepat pai nang ni sakmat pat ni dan tang jing kedmen ba jing sutu mde tang liang jonga ban ba khoj hi kini ki candidate bengi dan lang mo nak kongres hi ngira ya bu kam benia ya kata ba ini pen klan syu ya ke six schedule but let's say kinawan ki kena but ki wan ki bri ba kam thamai but tre kam shit hem kan wan hi kita ka jing pher kata ngamla ban om bro ko ke state mo ba at least pinda ong yang baka sweep ke VPP halam kra mangki te kram sweep Ko da but sweep sakawai pat ke MP election but ke MDC election kala pher bak ba
la pher bhai ho ni la yo UMP bala le chitisha pedeng lu mdei lu ki ba biang bhai kata bani trekam te kedi ki jina ke start jong pat bhai ya ke MDC election pate kin khapet khamnya kan nama ke MDC election pate ka tang nama ta ka jela jong la jong te kila pet khamnya hi tharai ka dan ki jing su thu banom kan sweep hi ke VPP menta am tharai hi fi bakan sweep ya nama ba ki mat ki phang be ki kren teng kam na ya ha mo ki dan ki ba da sing khap ya merjing mut khambon sen in khap ya tainia khambon kata ki jing pen shong shit banom ban wan ra kata ka article 371 hang ni ru yang ngai simet tengah pat su ya hap kan let's say ya ki pai ba ru ni le hi man pu su thu han le ki pai khasi ba pen om ba pai khasi ki bet ki pai da khap nam ngai pai khasi mi ki kham su thu ba shu compare kan dalam tengah tai Kapor kala day bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki ki man ki bakong san ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpoi tarik urampang arajar arpsan baik ya ka program markman pat ki kertong